tosu mienu abo de shema yama mu nyina mu adwuma mu atena se ahase no ye Sompa 93.1 Brekro na woti enka ewo sunyane Sompa 98.9 Ensama wudo ya ebu fumpa wo men entra no na ya boabo no ya de baba so mo se kase na ya kai se Facebook eya Sompa 93.1 ana se Sompa TV Ghana ubetimi akọ YouTube no so ya Sompa TV ensam wadwenkyerɛ bia wo ho no ubetimi dia babre pamu na beginkan nyina ama amansan ate won so wonka Samuel wudo ya de ba ne dosu de bedi mo tintiman bi ene se Yewura Jalula Atieku wade atodwa se finance minister watwe ya ma mene papa no makoma ho migye mu ekoba dompen waso ye wansa no ye wakoma so ade amom no wose enye ne kwan no ye de tiefo be kwakogina mu ewo jankoba wa santimantam mu eho no munti ya yenya ne kire se etu akasa amen me ne wo kasai oba koda fom na miensa aka de egisenya mebam wonom so akwa ho migye mu wadwuma ye mu omkobo dompem ewo eye finance ministry ho no sabre ka say bano dani bako wache se wo bi eni ho a ohunahuna no de ensem nkyeremu e na opese wo de ma amanya samunim difo bako de abasobode die mu oden akwa makanite muafo panyi chief justice ma me Sofia Ekufu edi entia Ghana Statistical Service wonom de nkontabuo bi ene hwehwemu abetodwa na edi ensem na wonom eka fa badwuma yefo wankatua ho nsem oman yemusuafo hwa hoodeni ho nsem so se God for oil nhyehyaya aban de betintim ho no ode nani bedi akire boko aban no aya adwensa wo hwe se de be ya befo kwan yefa so di dwuma wo betintim ewo mem asem na gihini na panyi bi di nano atomo ya wo ka bi e de akire aban enwumaku ahodo no ensem ni afofo na nanwumre de baba so mo sa nwumre no abrem kase bo ewo Sompa 93.1 ene Sompa 98.9 ewo sunyane mapes makahima fo eyeme ohene ire mame ekua yeboa esia mame ni aba ekua bo achewa asempa etia afa yanjibre na ensem ni nkyeremu nyina no yentimi emfa emesomo ye hyasie ede afri na nsem ho eye mame ene papa fo adwumayefo ahodo ene nyame aye wadom wasomo my Ghana ewo adwene akomapemu ama wode wondwumade nyina kwa awie ye pensionefo wonum ka wonum ho bo mu ni nyina ne sa won pension sika bi wo ho a aban ne se wo pesika de abo man ne ho brent no wode wo mu de na ekohyehyɛ mu na wei ene wo mu pa che se da bi enya de wo bepene ye de ho nsam dodo na ena adan mo na enne de Ghana fapem dwumade so adope wa bra na ya abo amali bia boga wotena dwam no ena opanyi bia wono so waben wa amanyosemu a wo kire amanyo e wo University of Ghana mu Dr. Abdul Jaliru Atieku wane no etwetwe nkomo ena wo bisa ne nsam afa pensioners wonum sikasam ne ho ena wo kyerem se soafo ya wo hwe sikasam so era Ken Oforiata tena wo tena ne so de toso eka ne nsa hye ne damri fam eye nhwe ha mamle wafo ne nkokorafo yi obabo dompeme wa asoe wo ansana wonim se de wasa waye no enya ne kwan no panyin no edi nsampi ena to a we so say very unfortunate say it could do that level. I think, sometimes I don't know whether Mecca say be a yet try and error because never be or say the situation say be do maybe we can't do this. Okay, I think a week ago, so I spoke to platform now okay say is on my year economy no be crash and that kind of thing. Let me say that they still need to engage people. So what I say 3 billion cities in a yepe and some of these measures be and on a bit I think they still need to engage people. And to be is here, you need to let people to understand, explain issues. So what I say before you take certain measure, I was say you do it very thorough. So what I say now when the pros and cons near you. So say and come to me near away asking and come to me at the amount why have they allowed them yes up to this level. So what you see. So I think that I think they need to be careful, they need to be very thorough in doing certain things because I say try and error, but I'm not surprised because it's the same people and from day one
So everything was okay. The economy, when people were raising issues, everything was okay. People say, we be a IMF one. I said, no. We can't go near the same people and they almost singing praises say, they are doing well. Say, from IMF be accepting that lesson be I was if you but sometimes one yet certain one yet very careful. Once you are looking at the situation here, to this debt exchange program here. I think that Ebia and Mutu Nema I was here for Dr. Jalilu, and our day and some to Jawamana no pay more what to us when you come anymore. As and you will be an Aya BB, a year Rakano for Riat and dress, a be a son, be a cronto, what boy ever Ghana for Sunano, what did he yes, 7 years since I saw one PP, one more but workers here that one when him no, I won't film him near Jonamunum, and in Nemono, and you are no na yet. Yeru ma panyin na dodan kwa kufuado wana sebi one sounds from efama boneswa sabre etusha. This attitude na me ka say akwa say ebia so mu ye try error bia na say na first governance no a serious business so what you say so when him say never bia amount for ebi say bia 1 2 and 3 usha ebia look at people at this so what you say to the extent say be a former Chief Justice no nyina beka omo in support to say nema bia mu ye entwa. People have said this for long so why will you have to allow nema be drew pempensui? But do I blame him? I blame the person who has appointed him and continue to allow him to be there. Several months, analysts, independent and group for P. Ekasa said, looking at the way now or running or minor Emwa Entino president, just replace him from your own within your own party, members of parliament. So what you say, look at the number. I say the beer na papa edi no na ejuma and so any so what you say on timi anya reshuffle also obey no so is a replacement so then you the people only few people the man is still there. Penny ya wabia share kwadale wa manyosemu ya watche amanyo ewa University of Ghana mu Dr. Jalilu atieku ene busuafo ye kwa ekotie nwe. Na Dr. Abdul Jalilu ateku nchiremu ewa Ghana fapim dwumadi ekoso wabra wakasa fa domestic debt exchange program ho eno se etwa sode abasobode asronko ekwade makanete muafo panyi ma mi sofa ya kufu enam na kukudro nini na aye abra wode no ho ekoba pensioners ahodo koba dompem ewa finance ministry ho sawa ya picketing when free ho no ma wo twenya kwesi se finance minister Yera Kenuforiata ebeye wana kuma so ade ama wo mo no obisa se nipa he ene benya sa kukudro no agina ama omanfo. She's very intelligent and obia she's an elderly statesman. This is someone if you look at the former chief justice she retires on her salary so no matter what the situation is, she identifies herself with people who she thinks nema mind government minister person or and it's not the right way. So I think that she needs to be commended. Very unfortunate that, and I like the way it now all described is that he's a disturbance. He was a nuisance. And you want to just speak against people anyhow. So I think that woman exhibited qualities to be or you be was serving in that high position in this country. So the woman needs to be commended, an elderly statesman. Another hono. Amanya someone him the Dr. Abdul Jalilu Ateku.
Ebusia yentu ansem no so na yeda so ejinemu ewo pensioners ya na nsem kobo dompem ewo eye finance ministry ho no na wonum ekendifo ya no onu edi animu na ni abredendende sakrodom ya wo hwa kan bi sebe ya wonum sika no wonsa ebetimi aka eye doctor edu anane entry kane wono enana ye panyi kwantrefo ya na woda eye security and exchange commission no ewo mem hasenum na enanu fiada ye twam ye nrada ena wonom esa kwaso ye hobio na ni nyina mu no na ye aseda ena wonom de kwama fotosanfo ne na bedwafo se wonom su enso wo su ye no nyame aya adom wo matie na sopam de ama wonom na bra wo koduru ho wode aseda ma ye ne chi no ena sentwefo bopia no osi aso ehade bia entitiye bi nam ho ya chese social media nyina ne nam ho ni nyina no ene se enkofo bi ebo wo ntrene ese wo kodi animu ma mokọ bodompem waso ye woni nte no wa hwem beje wo kra e de afri wonsem wei ena ye ra anane atwi wo chemu se eye asem na wonom kika no enye sa nete ewom na wokoye okodi adwumaso na de okoma agia ene meye se wo mokoye a wo mokokasa ye sunye ya ban nete na sopam do musika ma mu no eno ano muhwe na se bia wo bi ete bon ntrene threaten e fa social media so ba ne de wo se enye sa nete obi ani ho a wa bon ntrene nti sansem no eye bosrem ka wa obeti bia no bunua efagu wasom wo ho Ensamfo from and oswafo a show my young who the near some so Dr. Matthew Opoku Prempedia to just say wo be gina no ahwese na so ye no edu mani ebedi God for all you program aban ene na pamfo de abetintim honom no wo de sansem woni na atudwa e wa fi energy sector retreat e call so e wo senchi epoye mantamu na ye ana oka no wo de to just say woni nkrofo bebre na atena se na de san hyehyeye we aba no wo bobo strategies ahudo bebra no ebe hwe say God for all you program no aba na ebeye ne wo say eye Atiefo ya bekwa homa ne so ne yamane bofo kwabena nyako atwetwe enkomo afa adia Dr. Matthew Opoku Prempe edutu dwa efa God for all you program no eho kwabena amini aba wotimi kam wadwum akwa aba o me Josepa enam God for all you program ekwaso man yimu enam so ma Dr. Matthew Opoku Prempe akasa ho no obetimi ama ye mu nkyeremu kakra Minuaba, energy sector retreat, Edema Afiwe no, Costo was to Jamai Mensin Imo, yes, Sinchi. Na Meno Acasa no penny photo to Huru, Quadalimona, Omasan so Bob Beonim Demo, Fa and Yamahode and home, Timako Kucha Esia, Wakamba Combit Mafaswa, Meno Acaseno, or my Ganan, so and never bit Macosi Ediamaye. Now, Dr. Matthew Opoku Prempe, our restaurant for her and Yamahode on Samason and away, Baba wanted to Jachim. Ukraine are buying gold for oil simple no ye day from a good year ye to Sikako Elcosi Bunia Manso Aquaji oil edebe pimo my ganem hano trema said medino are buying any chasuye pa na baba na family be actually at their boy said bear the medin sono ebe trejan and also abran na for TDTR and for Eddie Abayano at me aqua so and no eden and pennyfoko chesia momo him say Cosi Jodano Jordan you have a ba ye na Dr. Matthew Opoku person no tell me say efi eye sepono oil no be fi kwesi goni mamu ship a omudi begumu benam nsuo so de aba ebedu eye port so dwumadi ahoro bekọ so se empono be yi de afi ho ade akokoma OMC ahoro no so no o kirema ni nyina ayade a ahweye no ebe momani atimadi akyeye pa se be ya sebe kwampo entimi emfa kwati kwan enkofa piemu ewo baabi na enkofa ha kase emfa emma na Dr. Matthew Opoku Prempe no tell me say God for all you media ban e dia ban no e de pa na eni so de akyeye pa say bebre na po no masa say kasa da fa wo say media ban e dia ban no sebe o man ga na ye say da nya ho emfa so esa jike be ya yenya ne se na kaka ye ne dada da ye tonye go na ja yenye sika da kokoto oil no eno ti o chema se o manfo ahya so e ka ho ensem na bebre na so sebe o makokọ ye se ohuri a adwemmoja empomutrim ada enti no afa no so de na esi form aya tutu bi ese na fata se na be adwumadi no ebetimi akoto totin se da panyifo epe no na aboa amenunyam sha o mo pe e de ama aban ene mpo no o man Ghana no
atimi abamu na ne kwakwa no na Dr. Macho Poku Pempe ababonte da betudwa atem se wenyina ebekoso na wenyina so atimi adimu ade ama omaiga na dia na ne no de ade sedie eto omo ebedi sa adwumadie wo ehu adwumadie kase pa ne titiro ne akosi bone beka stakeholders a omo hu bom wo sa adwumadie no mu so omo nyina anyi omo adwuma sane sene fata wo asese wo ma wani ekọ na yes specials no bomade se obane mo kwotena office na condition am fa wo sa na nya fa mobile phone ani mututu na so yana ani asokọ se so yo na je se de kwose da bi ma wani ani atire omo so asabe katase ne proye adware omo a ayo mo de no so no the sedel so eto mo nim sesabe tejuma di aban e di aban wo a wonnim na be fa kwoti kwan bi so na ode ko wa fatebo akwa so atimi awi oman Ghana e wo se djuma di we emu so no otema e di aban no be ma nani akwa wo pa na se na ma seseta no atimi akọ e di tento chema djuma di first gold for oil no o se Ghana fo nyina ebo e se ne aban no e di ba ya ne butai tete no o me se betimi ayi adjuma se ne be boa ama oman Ghana so no from wa yenya no maga no ma no betima bade bia na ne bono so no atimi akofom atimi ede amaye dube de ne se na me kaka ye no ya hwe dem se joda bei na mo de nyina ebeba no awie ye kwabena mo wa ya de meni atiefo ni na ebeda wase na mesre se obekoso a ede wani edi nsem na chi ne ebepie mefri akire bia emfa nka me ye atiefo ya ma no bofo kwabena nyaako ono na ye ni ene aso Yetwa ensem no so edi amama masugu so amutie no nsiabrem kase bo anwumre de ewo Sompa 93.1 kumase ene Sompa 98.9 sunyane yemo nremu ewo nsem foforo mu breya ye kasai Ghana Statistical Service wonum eyen kontabu adwumako ya wonum wo memu asenom na ebrano ya wonum bu nkonta wa meni padudu ewo mu ebi adan hodo ye ewo mu sabem betimi di aboa amenya data bi di ato abani bompu ntudwuma wa hu ba bia wode befa nanu achi kurampo no enhwemu ahodo pi wo ho a eya wonum etimi eye foforo kura wonum di aba betom no ena wonum aye hwehwemu ede ho nkrata betudwa ya wonum ekyese enkontabuo ya wo mabu no ene se wo memu ase no abadwuma yefo no se wode wani eka mu a enipa wonum eye aban enwuma yefo no nipa num bia no wode woni gina ho a sika wonum agye no be se 3000 Ghana cedis a month na emu abupen aduowotwe ohama bupen aduowotwe ena wo kyerese se nipa we se no wonum gye sa sika no enu ntia yade a enhye danso ani sa na ne nkontabuo mu no ena womo free Ghana 2022 earnings inequality in the public sector na kyerese 2022 akatua ya abanjuma yefo enso agye no peye ya enimo asemti ya neda dwumadie no so eno no na no ena wonum de nkontabuo we se nyina ba ye no panyi bi ya wono so aben e wa padie mu ensem ye Martin Opoku wono so ne Sompa kase ahwetwe nkomo ena wo kyem se sa hwehwemu ya betodwa no enya ade ye ne wanwa kra mekasa anya me wanwa bebre disan se ye hwe economic situation ye wom anase omanya ye wom a afi na ye fifi ensen nanso nkanyame aye adom ama adwuma chede a ode ama yen na wo hwe adwumayefo akatua ewo omama enka yehwe International Labour Organization standard ye beka say wo fam kra exan say adwumani bia epeso benya living wage eno eneboa ma adwumayeni na setenemu etumpon na wonya adwempa ade ye adwuma ma adwumawura nanso yehwe situation ewo mu oman mu a enye saa na etie na yade a edi oman ga na nya bebre exan say unu obi ye adwuma na won't me hwenu yi anase abrodie ne niam ayese wonya no ode ne nyansa ebo adwuma no se ne nsanka eya na onyi ne yam eye adwuma ode amemese na eye adwuma enti meka se enye ye hwe se bekọ animu na aboa ama adwuma efo ho ato se wo hwe Ghana adwuma efo ayese omo ehu wanwa anase anwawade bi na omo de ti adwuma mu se wo hwe edi ni aba out yi kura na gross salary most of them grocery say wajuma iska ye ditua bet we akino na ye betete sika bia deduction the specific deductions kura fimu enti nipa no nkofie no na che sika kita no kura no sika entimi enye bibia andi Ghana adwuma efo hu yehu sani amra bi president kofo eka ye no che wo hwe sani adwuma efo etimi survive wo man ma ayereho me no ka say obi kura oje 30 no
ebi kura de wo fam dey 800 a month 1000 even 500 na so nipa no timi survival e won ntimi pay sugu ne yam ma efo na wo private sector nso a ebi wo kura sebe wo te kura na wo se kura fem enso nipa na nkwa o di Ghana no tip labor no e do so dodo ya wadru emre bi a me fi say omo ewo living wage a etu omo ka omo to omo timi cheche bibi sanya kakra kura to ho ye hwe nipa kakra bi timi se bi Ghana Ebusiafo panyin ne kasa ye Ramat no poku sekyere waben ewo apade ho ensem so ene wode ensem we se nyina etu dwa no enna memne dai die ameme pa amene mi ankasa esane se enkaibo ai na beto ye nanso efri tekiman mu no enya ni kasem enya nsem a ahonkan wom enya nsem a enije wom nini na yenua bema Christian atru a to renchem kase ne ho kan ye na no ada earthquake kase a siye e wo Turkey eni Syria man ni mu no na hwehwemu akoso amene dei yate se yehu no na yehu no so yete asefo eye nemu eni yehu ye na nam so ema Ministry of Foreign Affairs asye hwe Ghana man eni amahodo so nsem e de abeto dwa se Turkey man no eye nhyehyeye bia wo betumi se wode ni mu no e ba be pie mu e wo Ghana ha sei na sie ye a wasiesie no ne de na egugu akwan mu enam se akwan we so ema yense ntwerefo to mu hugu kumase abonten so ekobisebisa amanfo se araho same na abeto ye nuo so amanfo na musom sen sei eno mo come nsem sifai anasem because the way see bobo no they are me say quick see one no me yem she me pa antimpire na me bone say bia obes 5 by ja yeso wo kura de mo ankwantum enye nti ja de bibia be manya nkopon na yankopon afa ne kra sei nti dem work and say yankopon fa ne kra ensie ye e wo ne de ya me ja me ka say nya me ya na me twa to e ya me ya papa ese me sun eso ya je bende wo kwade a enkwantum enye na busuas me mo nyina ahye de se wo mo kafra ya me nanim de ye e na wo yi twa to aya me ya papa na neso me raw papa yenua Christian atru ah ye prayer wa Black Stars so na duwo no de na nanu pray na wonya nwimpo no Ghana fo na asase bo no owuo to eyesa na dey owuo na dey e be say fa oprekopɛ because ade no nya nwi enso na ye dey ye bo no eyesa na dey ye musa na the last go across say you cry to say yes and I don't pay kwa me na awose agum so bend mamu anya basa eye araho sempa na utimi hu sensem obi aka efa Christian atwe ho no eye sempa abrante we de na oya ade okrachi de na ne yamu yo enu ti ebehye busuani na den na bibia entumi enkonkan ema yesenia ese Ebusia yentoa ensem no so emfa emamo arehosam asinanso ye be ne de kasa ne ye beka akyerɛkyerɛ de ekoso na yenkwa homa no so na ye ne oru akwadwo che amoako wono enim de waben ahia kwadale ewo abefo kwan ya yefa so de dwuma hu na wode nsem bia todwa ya wo che senke be ya aban dwumade ye fa ICT ho no enka state institutions aban maku ahodo no wo mo hwe enfo ntoma mo aban de ano yemi se ne se asoyera wo wo ho ade ena wo pesa wo de enkyeremu ema yen yera akwadwo amoako ye mo adwude ba Sompa kase so na anwumre meje mo so na mo tisen e pa cho nyame adom na nso ye ho ye we de wadaro ma bonifo ama ye asa pesa wo ka bibi e de kire aban no ye ne etiefo nyina ya so yo medama se na meda Sompa etiefo ate na me mamadwo nso na anwumre mejidi ye se bere bi atwa mu no Ghana ye nhyehyɛ se pese ye national ID na ye ka national ID na ye database a mefa ne se aban na eboa ema wotimi kyekere wo man ni yie efa sikase mu ene de keke ka ho security mu economy tela bibia enti se ye national ID database a next se ye nyina no ye gitum se eba na aba boa na aba ye a single system enka aban institution including
private institution koraa betumi akɔmu akɔkɔgye bi a akɔpɛ information bi de afiri hɔ na atumi de aboa wɔ mo nanso no de ehu ni sɛ yɛayɛ national ID database no enso de obetia obeda be sorry bia no na state institution bi epese oyɛ ono nso ne software na so oyɛ ono nso ne database yade a saa de ne ka ho na ma oman no o how sikasem ho how eba mu na esa create a lot of corrupt activities e wo oman ni mu obehwa a sesi ya national ID database nanso no DVL e wo ne software other state institutions bebre wo software me pese me bobodin the ebesre ne say software ne say free say database ne free say ye ni year yen hwese every state institution bia no ye betimi asynchronize na ya integrate wo on board na o matimi akom akopɛ information a o mo hwehwɛ de adi o mo dwuma na o matimi de adi enche kura na statistical service nso bɛka nipa ekenkan adan ahodo sesi yen konkodan sorry a Def and Bev, and so manya and Moabi free baby, enti almost over 50 years na oh my year a community population register. Minia, and Tiasian Shedani, and Tiasia Pan Shedani, Sani Mana Ekukosunum. Def and Dev, Pebibia, and committing your information not free. Statistical service, statistical service, Pebibia, obet me up information not free. Your national ID database. Nanso no sɛdeɛ duplication no sifa dɔɔso no ɛbɔ man ne kadodo ɛno nti na mede saa asɛm no ba bɛto dwa me nuaba yɛra yɛda sene anwummerɛ wo nkyerɛ mu yɛ a wode ama Nyankopɔn ɛnka ho na asomdwe no so mfama wo yɛnkɔ ahoma no so ne yɛnkɔte nkɔmmɔ wei ɛmfiri hɔ mmra yɛbɛkɔ Jankoba amanebɔ bɛtɔ yɛ nanso na anwummerɛ ɛne sɛ etuo akasa ɛwɔ Jankoba ɛbɛnkawie asante mantem ha yɛ asɛm ɛna mekan ɛnam so ɛmɔ nipa baako ahwere ne nkwa wagyan mu na nkrɔfo mmiɛnso maka deɛ tebe o mu wɔ mu no ɛgye sɛ Nyankopɔn nko abɛm ɛsa ne sɛ ɛnyanyanyanyanyanyanyanya yɛma ne bɔfoɔ ɛwɔ ahoma no so ɔno ɛna ne tue mu paa wɔde mu nkyerɛ mu ɛbɛma yɛ sɛ ɔwɔ ahoma no so Hello? Oni apacho timeka. Hello? Mami mo adwena mo akwa ban from Sompa TV ne Sompa FM. Hello? Good evening. Sa kwa de timeka. Right. Asema ekọ so ewo Jankoba no. Wona na wutue mu na wani semu. Kire ye die pa pote a ekọ so ewo kro ne so. Sakode Oni otemeka yegusu a yetoato ahoma ne sane se enkomo no ho hia ye pa Jankoba ebenkawie eho enetuo akasa ama onipa baako agyenmu ye behwe mfidie ne de ye adwumanti mo besere ye yegosisi abetoato ahoma no na yene no atwetwe nkomo sakode aba ahoma no so yenko ne nkyɛn na o ma ye nkyeremu ese sakode me mo adwo na mame bibia bakode pato nyame adam yeda awurade ase amaneba wo de bra ye ne se tu akasa mesra ma ya amanebo ni ye na yente ye ho ase yo do ba ne se roba ni bi ewu wo Jankoba em se be bosome ba ko edi kan ni mu no wu ye no ena na abusua ye ntoto ye se omo pere kwa bre ewu Jankoba ho enti apa no ko ye mu no beto school park ai bobo wo so nom de da nipa no arowa fo no be ye bia obi aba na obesu no na okọ obi aba na obesu na adofo ne abusua fi titiri behwe no ene ne ti last one ana ja musu ya na ja ye na ho se kwakọ tie no nta na ofo ne ye ma de se da bia ye bo lodu free obe Jankoba no e to ase omo ba no mo de na ba wa ba be tia be show kakra se na be ya obi abo so ye driver ni ampam de bae ankomo de ko no e ko Jankoba ko wa nkomo de ko asie ntom du asie kwa no no na me ma no say o me ne bia go sa dia am de ko o madam for pa panyin ba ko bem ba abanti o wi so ne fa no kwaku ba na he na do na fa ne bantima ntom ko du ba mu no na boy se o mo ntia se o me de ko ba bia na o tie o me de akokora e ba o me de akọ e ba a so loku di atire enti do wo ya se obi apia frifie no ma tuo ko soro o de tuo ko soro hey
no say we afie into oba ya second one not two pay and adantia or two no so say fe safo my adantia wu ye no all fe bill one day apem ho wu ye no ni pa fi say bia o me go do what to be nyan kwa mata o me go do what no e do wo say we je mu kra ma ko to so ye fe no kofi tentum ono so efi we so no ba ono so ono de e fa na sum no wa wu ento bedu tempo amote hospital no eno mo say e serious ento mbanaji na nim ni tiri nyina eno me say ambulance de ko emergency no wo ma tare ye o mo fa no mo taw ga o ma hu no ento e kire no mo hu say da e tio no pada ni bi fa o manim e be fa o manim no eno mo say o mo so ni ma ya tade ya de like into share e ku mo so no ene ba ya e ma ye wo say nipa ma oba kwa ka ho e ma ne yelum e na sa no to wo Ariaho Sompa na akoso e wo Jankoba no se akodefo ni koso adi asem na chiwa bibia si ano oboyamane e fa to yo mapa me orehemu so opose adwuma no mo so medi asem na chi ni hwehwemu mapa abetudwa na ye de mra no atonia eda na kwabra kese wabo awuradem ase no me mighty dwumadie na paye bedwa sama hudo ya ebetwaguo no wantie bi ahwe bi e wo Facebook and YouTube wa why your wabusiafo yes sorry na akua mo aten ye da se wo de wo message ba ye wo say happy birthday nkoma Jesus Lena say we J24 your was Saint Monica Jesus inside Asante Mampon was sing Yakopon e show and Jesus say good evening ya ma also good evening ni bi Yakopon show Frederick Mystica was a Sompa nie kase ebonie Sompa no size ya da se na Frederick de ne yakanji was good evening ya so ya ma good evening ni bi ebusiafo ye Asante ebo Benedict ni se mo for penya seda kese enko enfama no kukwa Veronica Jando wono eneta fide na chinchinchim ni fruma edema ye dana se papa ye sanso ena eye school fees ene wono ma omo ewo MC a wonyina no ye beda wonom ase midi ede ohene yire mame ekua yeboa esia mame ni menuaba Akua boachewa Asampa etia. Yes, sorry so ama me mighty dwumadie aba bedan wo na sunwane fo so mpaka se ebo dem ye da mu nyina se